Gubwa neza nshuti muvandimwe udukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro tubagezaho bya buri munsi, umutekano, politiki na diplomasi. Ikaze rero mu makuru yacu y'uyu munsi. Mbere y'uko tunyarukira mu makuru yacu arambuye, reka tubanze turebere hamwe ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho muri aya makuru. Njyewe ugiye kuyakugezaho nitwa Irebe Aisha. Ikaze rero. Mu ngingo z'amakuru tugiye kuganiraho kuri uyu mwanya, biravugwa ko Colonel Makanika wa Twirwaneho yaba yishwe. Amakuru aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko Colonel Rukundo Michel Makanika wari umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho yaba yishwe. Inkuru y'urupfu rw'uyu musirikare yatangiye guhwihwiswa kuva ku itariki 19 Gashyantare mbere yo kwemezwa n'ibitangazamakuru birimo n'Ijwi rya Amerika. Bivugwa ko Colonel Makanika yiciwe mu gitero cya drone cy'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagabye muri teritwari ya Gakangara, aho we n'abandi bagenzi be babarirwa muri 5 bari bari. Abari kumwe n'uriya musirikare nabo ngo baba biciwe muri kiriya gitero nk'uko amakuru abivuga. Kugeza ubu yaba uruhande rw'ingabo za leta cyangwa umutwe wa Twirwaneho ntawe uravuga ku makuru y'iyicwa ry'uyu mukoloneli Makanika. Mu 2020 nibwo Makanika wari ofisiye mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC yahisemo kwitandukanya nazo ajya gushinga umutwe wa Twirwaneho. Ni umutwe yashinze mu rwego rwo kurwanira bene wabo bo mu bwoko bw'Abanyamurenge bari bamaze kwicwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro irimo Mai Mai ikorera muri Kivu y'Amajyepfo. Katuve muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tunyarukire muri iki gihugu cy'Uburusiya, aho bivugwa ko cyamaze kugaya Uburayi na Amerika bikomeje guceceka ku bacanshuro ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitabaje mu kurwanya uyu mutwe wa M23. Uburusiya kuwa gatatu tariki ya 19 Gashyantare bwanenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo ku mugabane w'Ibirayi bikomeje kuruca rukarumira ku kibazo cy'abacanshuro b'abazungu bagaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bacanshuro b'Abaromaniya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarabitabaje ngo bayifashe guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Mu kwezi gushije ababarirwa muri 288 barwaniraga n'uriya mutwe mu mujyi wa Goma bamanitse amaboko, nyuma baza gufashwa koherezwa mu gihugu cyabo banyujijwe mu Rwanda. Kuva abacanshuro batangira kugaragara muri Kongo kugeza bahavuye, nta gihugu na kimwe cyo ku mugabane w'Uburayi cyangwa Amerika kigeze cyamagana Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubwo kubakoresha, nubwo amategeko mpuzamahanga abuza gukoresha abacanshuro mu ntambara. Ku itariki 26 Mutarama ubwo abagize akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye kateranaga, Ambasaderi Rwamukeri Ernest uhagarariye u Rwanda muri iriya miryango yagaragaje ko Kinshasa yakabaye ifatirwa ibihano kubera gukoresha bariya bacanshuro b'i Burayi. Umuryango mpuzamahanga ntiwigeze ufata ibihano ku ikoreshwa ry'abacanshuro muri iyi ntambara, ibintu binyuranyije n'amategeko ahuriweho n'ibihugu byunze ubumwe bya Afurika yo mu 1977 ndetse n'amategeko y'umuryango w'abibumbye yo mu 1988 abuza igihugu gukoresha abacanshuro mu ntambara, by'umwihariko bagashyigikirwa n'abakuru b'ibihugu. Rwamukeri yakomeje avuga ko itabwa muri yombi ry'umuyobozi w'abacanshuro wo muri Romania Hortiu Porta mu Kuboza 2024 byagaragaje uburemere bw'iki kibazo cyo gukoresha abacanshuro mu ntambara, ariko ubu nta gikorwa na kimwe cyo kwamagana abacanshuro muri Kongo cyakozwe, haba akanama cyangwa umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Kuwa gatatu ubwo New York muri Amerika nanone hateraniraga inama ishinzwe umutekano wa Loni, ikibazo cy'abacanshuro muri Kongo cyongeye kuzamurwa n'uhagarariye Uburusiya wanenze Uburayi na Amerika kuba bakomeje guceceka, nyamara birirwa bamagana ubufatanye bw'igihugu cye na Afurika ku bijyanye n'umutekano wigenga. Yagize ati ndagira ngo by'umwihariko mvuge ku kintu dukwiye guhagarika abantu bose baza ariko bakaba bakirengagiza ingingo ijyanye n'ibikorwa bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikoresha abacanshuro bigenga b'Abanyaburayi. Twese twarabibonye bishikiriza ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro
bwa MONUSCO, amashusho y'abacanshuro b'Abanyaburayi bajyanwa i Kigali yarakwirakwiye isi yose. Intumwa y'Uburusiya yakomeje igira iti twizera ko biriya bikorwa bidahura n'uko Uburusiya bubona manda y'ubutumwa bwabo. Ikindi duterwa impungenge no guceceka kwa bagenzi bacu b'Abanyaburayi na Amerika kuri kiriya kibazo, nyamara birirwa bamagana ubufatanye bwacu n'ibihugu bya Afurika ku bijyanye n'umutekano wigenga. Intumwa y'Uburusiya yagaragaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashobora kugera ku mahoro arambye, nyamara iki gihugu gikomeje gukorana n'umutwe witwaje intwaro irimo n'uwa FDLR. Yagaragaje ko hakwiye gukemurwa impamvu muzi kugira ngo amahoro aboneke, gusa nanone bikagomba kugerwaho ari uko M23 ishyizwe mu biganiro na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igirana n'imitwe yitwaje intwaro badacana uwaka.